Kopano eno e kgethegileng e ne e tshwere ka kgolaganyo ya video. Lekoko la EFF le ne la tshitshinya go tlhoka boikanyego mo go ratoropo. As the EFF, we are concerned about the statement of the political head of the municipality who misled council under oath that he knows nothing about executive members who are not performing. Motlhabane o ne a tlosiwa mo maemong a gagwe mme o bakeng Seleke a tlhophiwa go nna ratoropo o mošwa. Councillor Seleke officially is a mayor, is the new mayor of Greater Local Municipality. Le gale ga se makhanselara otlhe a ikamanyang le go tlosiwa mo maemong ga garatoropo. Re distancitse rona bangwe ba makhanselara ANC because of so se ene se mandate wa ANC. We are totally against the mayor Antich. Gore ba ntse motho a lesa ba solve problem. Sentse ka ba ntse the entire executive committee ga tsengwa batho go tshwana le tshwana le bokgoni go kana go ka dira within the council. Go ntshiwa ga mayor ga nkitla go change seemo sa motaung. Re na le 4.5 years re le mo counseling. Ha o ntsha batho ba bang o tsenya batho ba bang ba tlile go dirang se be le ba paletseng ke go se dira. Fela baagi ba re go tlisiwa le go tlhomiwa ga boratoropo ke dipolotiki fela mme ga di ba tswele mosola. Go setse 4 months gore ba local government elections. Now we are worried gore a go removewa ga gagwe go a gore thusa. Dikarogano tse di leng gone mo gareng ga lekoko la ANC ke tsone tse di dirang gore ga jaana go sena thebolelo e e siameng ya ditirelo. Ratoropo yo sa tswang go ntshiwa mo maemong Kgosi Motlhabane a re ga amogele go tlosiwa ga gagwe. Sentle English, SABC News, Taung.